ndabasuhuza. Aka kanya tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'amabonekerwa ya Bikira Mariya ku isi. Mu 1858 Bikira Mariya yabonekeye i Lourdes mu Bufaransa. Muri Gashyantare 1858 Bernadette asubirayo w'imyaka 14 ubwo yari agiye gutashya inkwi hamwe na bagenzi be babiri hafi y'urutare rwa Massabielle, ni mu misozi ya Pyrénées mu majyepfo y'Ubufaransa. Yirabutswe mu buvumo bwari buri aho urumuri rutuje, maze muri urwo rumuri haturukamo umugore mwiza bihebuje wari wambaye ibyera, yari akindikije umushumi w'ubururu, ku birenge bye hari indabo z'amaroza y'umuhondo. Kuri uwo munsi bwa mbere Bernadette abonekerwa nta jambo Bikira Mariya yamubwiye. Kuva muri uko kwezi kwa Gashyantare Bikira Mariya yakomeje kumubonekera inshuro 18 kugeza muri Nyakanga 1858. Ku itariki ya 25 Gashyantare 1858 nibwo Bikira Mariya yavubuye amazi muri ubwo buvumo, maze ahereka Bernadette wanyweyeho akarya n'akatsi kari kameze hafi y'iyo soko. Muri ayo mabonekerwa yose, ibonekerwa ryo kuwa 25 Werurwe niryo ryaragahebuzo, kuko icyo gihe Bikira Mariya yamwiyeretse nk'umwamikazi utasamanywe icyaha, Immaculée Conception. Mu ntangiriro abantu benshi harimo n'ababyeyi n'abarezi ba Bernadette ntibemeraga iby'ibonekerwa rye, ariko bagiye babyemera, ndetse iyo yabaga agiye kuganira na Bikira Mariya, uwo Bernadette yitaga umukobwa mwiza cyangwa uwera, abantu benshi baramukurikiraga. Bikira Mariya yahaye Bernadette asubiriye ubutumwa bwo gukangurira isi gusenga kandi bagasenga cyane basabira abanyabyaha. Ni muri urwo rwego rwo gusabira abanyabyaha Bikira Mariya yasabye Bernadette kugenda intera apfukamye kandi agasoma ubutaka. Mu 1871 Bikira Mariya yabonekeye abana 4 b'ipome mu Bufaransa. Muri Mutarama 1871 ubwo intambara yari irimbanije hagati y'Ubufaransa na Prussia, kandi Abanyaprusiya begereje umujyi uri mu majyepfo y'Ubufaransa witwa Pome, akana k'agahungu k'imyaka 12 kitwa Eugène Bernadette karimo kareba uko urubura rugwa, maze kaba kabonye hejuru y'inzu y'umuturanyi umugore wambaye ikanzu y'ubururu irimo amabara ya zahabu. Umwana bateye hejuru avuga ko abonye umugore mwiza cyane ushobora kuba ari Bikira Mariya, maze ababyeyi n'abaturanyi barahurura. Mu bahuruye hakabamo murumuna wa Eugène witwa Joseph w'imyaka 10, nawe abateye hejuru avuga ko nawe abonye uwo mugore, ariko ababyeyi bo ntacyo babonaga. Ubwo ababyeyi ba Eugène na Joseph bari bayobewe ibyo abana babo babona kandi bavuga, bahuruje umubikira Mama Vitaline wari umuyobozi w'ishuri, bizera ko we yagira icyo abasobanurira. Ubwo umubikira aza yihuta, ariko azana n'utundi twana 2 tw'imyaka 9, Françoise na Jean-Marie Lobos. Mu gihe bakimutekerereza ibibaye, utwo twana yarazanye natwo tuba duteye hejuru tuvuga ko tubonye Bikira Mariya, natwo birabayobera. Umubikira uti banza Bikira Mariya abonekera abana bato gusa. Bikira Mariya yakomeje kuganiriza abana babwira gukomeza gusenga, ko Imana izabasubiza byanze bikunze, kandi ko umwana we yifuza ko yegerwa agakorwaho. Nyuma y'icyumweru kimwe iri bonekerwa ribaye, amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Ubufaransa n'Abanyaprusiya yashyizweho umukono, maze amahoro aragaruka. Kuva ubwo Bikira Mariya wabonekeye abana b'ipome bamwita umwamikazi w'ukwizera.
Muri Polonye ahitwa Greifswald naho Bikira Mariya yarahabonekeye. Mu 1877 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Polonye mu mudugudu wa Greifswald, abana bato Justine na Zamfriska w'imyaka 13 na Barbara Samorowska w'imyaka 12, Bikira Mariya yarababonekeye. Bavuga yuko Bikira Mariya yiyeretse aba bana b'abakobwa inshuro 161 ababwira ko bagomba gusenga kurushaho kandi ko bagomba kuzajya bavuga rozari igihe cyose. Bikira Mariya abonekera aba bana bwa mbere yari yicaye ku ntebe y'ubwamikazi akikijwe n'abamarayika. Ku itariki ya mbere Nyakanga 1877, Bikira Mariya yabiyeretse ababwira ko ari Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Inshuro zindi babaga bakikijwe n'imbaga y'abantu baje no gusaba Bikira Mariya ngo abatabare mu bibazo byabo, cyane cyane iby'uburwayi, basabira n'igihugu cyabo cyari cyarigarijwe n'Abadage. Ubutumwa bwatangiwe i Greifswald bwakanguriraga abantu gusenga no kwihana. Magana 917 Bikira Mariya yabonekeye i Fatima. Ni abana batatu, Lucia w'imyaka 10 na babyara be Francisco w'imyaka 9 na Jacinta w'imyaka 7. Bikira Mariya yabiyeretse ahitwa i Fatima muri Portugal yo hagati. Bikira Mariya yababonekeye inshuro 6 muri uriya mwaka w'1917. Bijya gutangira abana b'abashumba mu 1915 no mu 1916, umumarayika w'Imana yabanje kubabonekera inshuro zigera kuri 4 akabasaba gusenga cyane kandi agafatanya nabo gusenga. Basabiraga abatemera Imana n'abatayikunda. Muri icyo gihe umumarayika yasabye abo bana b'abashumba Lucia, Francisco na Jacinta kwisunga umutima mutagatifu wa Yezu na Bikira Mariya. Ubwo rero ku itariki ya 13 Gicurasi 1917, nyuma ya misa, aba bana bahuye amatungo yabo ku gasozi ngo bagire batya babona umugore wambaye imyenda ishashagirana nk'izuba, maze abwira Lucia wari mukuru kuri bo ko agomba kugaruka aho hantu kandi ko bagomba gusenga bavuga ishapule gutyo kugira ngo isi igire amahoro. Bikira Mariya yabasabye kandi El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Covadonga, vestida de blanco radiante cual sol, sobre una encina la Virgen se vio. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. bivuze ko mu gihe gito bazaba bitabye Imana, ariko Lucia we akaba agumye ku isi kuko hari ubutumwa Nyagasani amuhaye agomba kuzuza. Bikira Mariya yasabye Lucia kandi kwiga gusoma no kwandika. Muri ayo mabonekero y'i Fatima, Bikira Mariya yasabye cyane ko abemera bagomba kuvuga rozari basabira icyo gihe banasabira abatemera. Bavuga ko igihe babonekerwaga ubwa gatatu bishobora ku itariki ya 13 Bikira Mariya yababwiye batatu batagomba guhita bahishura. Muri 1941 mu nyandiko ye bwite aho avuga amabonekerwa yagize, Lucia yatangaje bwa mbere icyo ayo mabonekerwa ibanga rya mbere ni iryerekana umuriro utazima aho
kugira ngo La Virgen bendita les pide guardar secretos que al Papa debían contar. Y como una prueba de toda verdad, el sol se estremece y todos creerán. Ave, ave, Ave María. Ave, ave, Ave María. abatera. Mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri Bikira Mariya yabonekeye i Bole mu Bubiligi. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri Bikira Mariya yongeye kubonekera abana batanu b'ahantu bita i Bole, ni mu ntara ya Namur mu Bubiligi. Abo bana batatu b'abavandimwe ni Fernanda w'imyaka 15, Gilberte w'imyaka 13 na Albert Vuazo w'imyaka 11, n'abandi babiri nabo bavukana aribo Andrea na mushiki we Gilberte. Ubwo Fernanda na musaza we Albert bari bagiye kuzana umuvandimwe wabo Gilberte wari ku ishuri, hari ku itariki ya 29 Ugushyingo 1932. Baciye ku nshuti zabo bari baturanye Andrea na mushiki we Gilberte maze bakomezanya urugendo. Mu gihe bari bategereje Gilberte ku rugi rw'ikigo yigagamo, Albert yarahindukiye maze abona Bikira Mariya ku kiraro cyari hafi aho, maze n'abandi bahindukiye baramubona. Bikira Mariya ntacyo yavuganye nabo ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa kabiri. Abana bashimishijwe no kubona Bikira Mariya bakomeje kugaruka aho hantu hafi y'ikiraro, maze Bikira Mariya akabiyereka. Umunsi umwe arabegera bamubona neza. Gilberte de Chambord, umwe muri abo bana babonekewe witabye Imana mu 2015, agerageza kutubwira uko yabonye uwo mugore utagira uko asa. Ni musaza wacu Albert Vuazo watubwiye ati, nimurebe Bikira Mariya ugenda ku kiraro. Yakomeje kutubwira ati, nimurebe nyamuneka. Duhindukiye kuko tubona ni umugore ushashagirana cyane. Mu by'ukuri ntiyagendaga ku kiraro, ahubwo yagenderaga hejuru yacyo, ibirenge bitagera hasi, ugereranyije nka santimetero 50 cyangwa 60 hejuru y'ikiraro mu kirere. Ibirenge bye byari bihishwe n'ibicu, twabonaga neza uko atambuka. Bikira Mariya yabonekeye abo bana inshuro zigera kuri 30 mu 1933. Bikira Mariya yasabye abo bana gusenga cyane kandi igihe cyose bagakunda n'umwana we Yezu Kristo. Yabwiye abo bana kandi ati, ndi utarasomanywe icyaha, nyina w'Imana, umwamikazi w'ijuru. Bikira Mariya yasabye ko aho i Bole hakubakwa kiliziya maze abantu bakajya baza kuhasengera. Twongeye kubashimira. Iki ni igice cya kabiri turangije, turabararikira kuzakurikirana igice cya gatatu. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.